Medro food and dashboard for marriage no di nunum ene a champion na mixe na make say so one no medro da interest kan wo ka che say it's never true because man mo butter dro da said you tell me say dro no be ye no sa na ye ana me bo a ho na me ka me che so wan ka interest so wan nya de and the opposite the kum chacha kan na obo na wo so ya no kore na se me na se bi o na kan mi say so na me say ma mo odro mo anom da aye nunum ne ya champion am de bere edro na me no mo ba me nim de odi ye na ono ma ya adwuma na anya adwuma say de say ko adwuma na ye adwuma na say adwuma ma nunum na de wodru wa ga zan so oba ekra no kum jata ntimi am ni asabi ameka mo ni de ameka che bi am ka che ezi ameka samo de ameka bi am nka dabi am se kum jata na nka o se da no kra o ba na soro ho o se mo ba o je so o kra o kwaje correction ni bi se de o kan mi se meteni na o didi mateni na da won mani age a o se what bible ase a na o ya nyame nipa a o di no kra ma nyame that's obi sha see do atempe mo anenye okay the more when you be a wo sere no na nyame hira but o tweko mu say also be take revenge pe abo hira go okay but we take revenge awahi because we hear audios e mane ko rounds e mo no kwa nsan so kan bi oh no wo na me ye bere wo okay say hwekum chacha no se me pe ma no akofa slave queen bi a no se ne pe am wo ne video ha nti me ye en tonto no so ama fa se do de se ne ba se do wa no ne kan ba se ene ne kore na wo ntie nko ma no ne ga ni di ah girl say girl ni lots of mama kura e be fata onya ni say no di na chi a we ne e de social media okay check say o be say mi nyana me do di ma chi a o say e be fata me pa example na so kum ta ka wo yere na de nti na say wo san kan fo ba afoforo say onya ne di wa chi a no yes of mama a na che say o yere ndie on fata of mama o di ne yere atam nkomo a no mu di no nti o mase o mu di a ko video da dada enti me de brow say ankem be ka safa eno ho na me mpanufo bi na etumefo na nyame honhom so na me akasa ajase ma me ka asem bi Matthew chapter 5 okay 11 to 12 me me sha so 10 okay inshira no wona train nti wotan won inshira ene wona train bra ampeso mbobbo nti obi tan won na wona osoro ahini no eye wonde ya inshira no mo se wo ya mo na wotan mo na medi nti wodi atoro kansa mani nyina ebi etomoso momo mani nye na me ho nsepel mo na makatua eso wosoro na sara na oye adifo a edi mani mu kan no okay enti we Osofo na obi du atem se de otumi ka se obotan ye kwasea obotan jirifo no na che se nipa no pese nyame hira wo okay no mo mutu reply no samson ba na so medi kum chacha atem ntumi ni na atem da ba se enam de order to no sunti ada se me che ni pani ada se onu be che me pani okay kum chacha me kan no kra me che ni pani okay but me ntumi ni na atem o ti ase me wo ye boni a meka o ye papa meka okay kum chacha o ye fi obi owo Ghana ha no wo Kumasi bi anim se me feel akra akoto kum chacha Kumasi no ye Osofo no ye Osofo ye asor kese sata no wo mata ko mas e wa ha okay e no firi akọ malam e no ko bi branch Kumasi na Kumasi no nya dom che ha no wo edan bi e fe no just one construction I wo adum nipa nti ye na ko hwe crowd na na say yeso ye bom pass yeso be puru crowd no bi e no okoye council anya no asoro afi okoye special council hotel ayem nwanwa la dabla aba den na hu so ko cancel hotel asem na si e huru fa mpoma mu ante anu na me kire mu no kum chacha huru fa mpoma se ada no omo se Obotan wa Ghana fi Ghana ha Obotan wa tu kan me ko Nigeria ba ko bi da me create story fro bi a ye presidenta e wo Kumasi ana obi o ye Osofo Kumasi a wa che e wo system no be kan kire kum chacha penfo no ko ye no e na ofo so no ne beda abai sa penfo no so no kunu di line one ke no yere na epia ono so ba cancel
nti ote a menya jami no bowura ho to bowura ho komuma kumchacha aso dima yawo eno kufa mpoma mu dwane efi no wanko kumase anko ya asori biomu da akumchacha na asori anko yie asese wadan joka aise obia bia TV FM na opa obia yinsenkwa chese mise kwasi enche mbetu nkunafo party mbesem chentoma mankunafo time invite na oba yinsenkwa kakra wase no de eye normal person choso yinsenkwa ni ana se o se si ana dwuma o ya no o se ne senti ana se TV station bebere friend Kofi TV no yinsenkwa o we no wo YouTube a o yete se de akwato no mu ye ase o jimi kakra man kofo sere oh dabi se ne se e wo mi so ya se e bia na no so kan talent na medwuma na de fofo na me che se na medwuma de yini firi wa pension onko pension oh adwuma no wo ya na pension ni ti ma me ka sam cho adwuma no wo ya du ba bia nyame yini sa firi so Ghana ha ma me mo bo nyum tofo ana agidin o Ghana ha o fa so manu no mo ho ansa na o se na firi fa no mbae okay ansana mensa bonsu bae ansana ya sapon bae ya sapon nyomo te ya na wo yem ahyew ade wo da ho anadwo na te ya sapon nyoma uhu se esem hwe mu yi nam som nyame yi eso ene bisa se otun bo nyom papa sa bi no eye season nyame ofro no de adom no mawa tam bi du no kopeje kurase ni bi afri baabi no de wadom no de amon no so no wadidi adom no okay kum chacha na adom nyame age wosi no ya de wadidi adom no yeah enti wo ka se kum chacha echini ko ha chini ko na asofo no to wo ye na se adom na hu no mudidi se si adom foforo wanya no na ye joka no eno no didi okotena TV so a that's why no man bibi kakra di ati ase enti ojoki kakra wo he so obey se bi anye fe no fere a ko bejimi kakra no joki wo ha te se de da no bedidi matem o twe viewers what I say better anya sanfo ntie okay but some so radio so TV so me oh me call radio so TV so as evangelist and na eno so ne efense se bia wo kwa akoye adwuma na e ma obibia na so me me tue radio ka o but so the viewers o de pedom ade ati aso me say dom be frɛ na bia bibi ko offer na say type be mo be senya mo nye bi da se me ko TV so an efes mo ka se me sramo aya mo so ma san kakra wo a wo bibi kakra fa ye mo ba mo nye bi da me djuma me ye ne maduro na meton ene de bible say nya djuma no e ma ne nedi ti me san fifire ayi adjuma den na ma didi me ko obanza ma na me na bush na ko fa nuro twetwa nua dua bi te se nyame dua ni twa anya yize be wa ho nkrampan bi wo ho na gukoko soro ara nyame dua soro be fo akote wote ensese to fom sa nkrampan ye de nnuoma bebre wote ensese to fom so we yam nkrampan ukote no amana ntofo na wote 7 pe na we yam de fra garlic e de fra nkuto na de sra bosum kura te sa de nka ba bia wo no mfa hoda okay ba ifo kura twam ba bia wo mfa hoda enti adwuma me ye no me ye adwuma den okay ti me no no nro no wia na ma sopra ma me boys na omoton no omoton nti me nko office on koton adro okay yeah then they just be o hene bi anapani bi ana obi fi outside aba no hia me serious person hu me na me ya me yi me ho adi mana hu me ma me go so de enti na wasi ugo se opese ugu asofofo ni mu ase Bible said touch not my anointed or and do my prophet no harm se bugu asofo ni ma se anyame betwe ma so papa ba se was na wasate wo ye no me position omo yie because unnim honhom kura se si anyame de ama me kasasa obi nnim honhom awo obi mu first no nye Osofo obi afẹ no Jacob abai na ba ko fe no Bonigas okay se ya twe honhom fa obi mu na waka wo abrabo musam wo abrabo musam no ya twe honhom na ha no e fa obi mu okay Jacob abai na start Zion City Kodwo oya na Bonigas be ji free nsam na Bonigas ya advert mo ntina fe no de ay emergency okay ekwe wi ase de na si ya Bonigas ona na yiri jai 2 weeks no ware owaro ba fofo owaba ena nyame bo no to no oyare na senya no watumi asore Sun City Kodwo kofa bae na America no se si a obo so ya asore a ote akonwam
secret wo obeto omo ntumi nka adan step ka cho Anthony Kodwo Boakye wu na onye ni eso za abeda social media nya anyi fi ho mamenka meba ho wonim de ya onyame aba na ato Anthony Kodwo Boakye yo anya meba ho ala membu so asofo de dodo ban se because Ghana ha wutimu si asofo no modo so pa omo dodo sen na hwan no hwan a wo hu omo so mu ye fake na ne ye ben na mo ya ma wo eye wa adwen so mu ye fake bebre bodi ni bimaye asofo no ntumi ba do so okay enti die ne wo hu ben o ka se hwan mo na on de wo hwe o ma fake no eni wo mu a na metumi anya o se enye asofo bia no e popular o sofo e papa beto ma TV so da okay be se my friend a champion no man nam TV so ekuta sword no de sword no kra no e kire sunsum gina bra ogina so bi your sofo no your quarter bo say ring shanensa okay obeka cho say e apostle and a bishop ring enye no kre bible bishop tell say elder bishop e say asol penny bishop enye rank overseer enye rank elder na bible translation no eso de King James beka eso de na ayi beka enti o tani batwi ni mabo say ade na ko hunu bishop na ye kakraka na ma no asol penny elder me wo Osofo bi menim no da no hu manim da so me da nyame ka chere say me wo mako a me de ne ye adwuma okay pa wo Ghana ha wo ye no kwarfo ye hwan na nkopɔ ndi ye fra no prophet ano o hefa o ma TV so da o so we gan so hefa e so ko no ho members o wo no o wa ICGC o me so tabra so do okay o wo members chain me so tabra central or your prophet so onko TV so da onko FM so da wonte ne kasa da so nyame de ne ye adwuma makle anya me twa ne phone ni de bibia a kire so me ko no wada so me mbu se wo ko TV so na se wo kanya me ase wo ye fake na onye fake oh me ba mbe preach say me say obi asika the case obi ye fake by their fruit ye shall know them so me ba na say me wa sorry bi ana me bi fellowship bi obi amra anapa me di Yesu moja ya obofo no mo ko hui me di bi ya kwanchere na mato obi da wan na ko bo Yesu moja ho obofo na adoche ora ye beba ho omo ko pa me Yesu moja no me di kan ko peke wo apostle ko ho oh okay ono no kan so na de ba ye me ko ho ko sua me ko hu so ye bi all night bi na me peke di ko kumase oh okay ko me ne tena office no kan so oyeresem no adoso nti eya na communion wine so de ya kwanchere a eye nti ye peke ye me na sesi e de mo nkofo mi no ko se we se me nam de bai we se me nam de bai ye wa so for papa o be de don black nti won to mo nka o mo mba TV so ebi pa TV so bet on black o ha na mpese wo ko se wo ye onu so for bi o a e friend no Isudanaba okay very powerful man of God so see the whole world the evangelists are or programs by Isud kind of correct nti issue mu squad ne de o mu firi nyame oh me de me ntumi njaji se we firi nyame a we firi nyame aba so firi nyame na me say o kind of correct na o ba ko so o ha e friend no Kofi Oduro okay tie ni ye me ka onyankopon adwen we mu kind of correct and because of o kan me kan nyankopon adwen na o kind of correct obi a o say what say Kofi Oduro a say nkom say obi be wuda what is so asem say agent be see ada as president o she bisa na okay Kofi Oduro onu kwa na tu ka tell say asofo mo nkom a mo she yina yo focus before what Ghana ha o say nkom sha adom ne bade mfama no o nkom sha adom no bet nyame fa so ma na onka enti ni ye ben na ma hu say bia o ye o digital so no ofinya obi chi a wotumi tretene no ana o chese o kan yankopon okay emu asem what I say o se enhira ne apatafo obi ye bone a otumi siesie ana chese nyame nsa wo no so okay na nyi obi ye bone no no so kokosua ba be ye alright what I say enhira no mo se wo Psalm 1 Jano so tamu Psalm 1 Jana patafo o se enhira eno wona ontna
adebonyefo aginam okay no nyina ne bonyefo kwan so na want na feudifo tena bia okay nemum awurade mra asem so nani odwene ho awia ne anadwo obeti se dua a atima subontene ho na waso na ba ne berem na ha empo da na de oye nyina be wie ne yie oyi ose na abonefo de onte sa wote se ntete afra mare bogu efise abonefo rentena atene asafo mu efise urade ni matene fo kwan na ne bonyefo kwan de ebe yira all right what you say enti se obi nam tene kwan so a na oka tene semu a wote a hu say yes oyi onam kwan no so ba me tumi judge so no na fie urade and we fie urade because judgment is not my portion. All right. But neya oni ne nsema o kan che say sinu abo ye papa enkofo miensa din. Omu de o show mu action, o show mu ne ye na. E che say omu nam nyame akwan so. En na papa ba akon e frɛ no owo Kumase CCC Transfer Obin. Okay. Ukọ ho bon say eh sa so papa Ogana. Is it because of a domo gun na domo? The way ya onu ade ni sika boa nkwala ko school wage school fees me to office me ten ho na we abadam school fees no otua and you was so funny with the way I didn't have it me apart from that o preach no bompa ewie a owie on ka say wo 2 million bra wo 5 million bra what you say papa no pen kore what you say now solid them no ye na emu ye ne kukuom o say me investigator me a spiritual investigator we say ma what as yes asofo e wo Ghana ha yina no wo mu e be ko bonsam jam ye 90%. Ah wo kan ho bi minim de yesam kan ho de a okay mentumi ho de ba bia nyame de mbehye okay ba me at least bia acquire master de menya wo kwa master e wo bonsam jam me wo nyame wo na so bonsam jam no me say wọ́n mọ̀ kọ́ bonsam jam ni yẹ 90%. Nti mbisa se o kan ho bi ana won. Men kan ho bi. Adentira. Na me de kọ́ bonsam jam. Na ho amu na nka. Adwuma me ya manyame. E di adwuma na wo ya man sisi ya. Nyama asofo wi ankofo secret. Na wurade mama kwosem. Na mesuo na me beka. Na ankofo trete me. Oba bi kura na nim kura nhyeda nyefe. Enso no di watem. Oba ben a. Oh say me say ma bebre fra me di matem wo media so nade we mu nyina na Obotan mu ya hwe na se nyame ehumi mo man ko heaven ibia se ne na nka ma ha me ho so say no mo sim se ruade ne be ko so ahimo na mo nyama se de na Anyam ka jo se o so wo metum se mi gire ba bi eye ruade ana Yesu mo enda raba ya ba ya ka ba ya ba ruade to me na baba ya juma sa na o kan Adam pabo no so e force na self baba go wa you are disturbing yourself okay jina baby na ya ka ya ba ya ta ya ba ya ka ba ya o se tons no kasa foforo na e different ma wana se den ya na ya tons no kasa ya mekan ya tons se o se won kokko ne ba wo so mo beka kasa fo na sa kan ya ka tons a se si a wo ka twi okay na o change bands ma na o ban kran na ya friend tons nti de wo kan ye na de hin ya mekan ya dam kasa obi ahomone afa no na obodam de kasa no nti so kasa no so wo kasa tia honkonko no honkonko mentumi kasa ntia na and because no na sese honkonko ne ba wo so a obeka kasa foforo right kasa foforo nti o bompa ye no sisi a me ya de ni me ya zamani o me katwi anya kasa foforo afi de na dia me kan ya makaba ya ba riya mantori ya ba aya de kasa o ti ase ede kasa se ebi ne kasa foforo na o kasa obeka no nti o ti ase e je de ase de nti no so pese o ti ase o se kan se na be obone fo ne nti ne wo ka no Paul says me ba mo nchen 1 Corinthians chapter 14 o says me ba mo nchen man kasa nimdiem ana say the same kam na mbeka kasa foforo mbeka tons ba na mo ante ase ya muru say me your opportunity ana mo nkasa me bodam Paul na kan nti ba se tons nye kasa hodo na ngopon dem bi say do kan kasa bi no on kasa nchire ni pa no kasa chire nyankopon na ho no kan itasem kasa be na woka
kasa eye kasa ewo wiase ene ye friend kasa ti si ase me ka kasa foforo na me ba me ka hausa kasa eye kasa foforo okay me ba o anyame botwe o fa na nyumo eda nyumo eda wa onu cho Yesu Kristo e chakeko na kano na chese me ka kasa foforo so udi pichi ya na wa fem pichi yeah oka akam asem na kan udi pichi na Peter anum de na bom so mo de ye so wan kasem wo se mo fam pichi wo se mo bom pa ye na Peter anum de no nyam Bible no won ba so no mo pichi enti ogira obi ate se wo mo de kuro mu kasa e kan asam kire no enti wo sa na wo mo nya yi dafo e de ne yete se wo mo kan yi kuro mu kasa yi okay o mo de comment ba e be ba ba tie ya be nemba me pese Matthew 1 Corinthians chapter 14 Tobias mami okay verse 5 me pese ankamu na mo kasa hodo okay na so de me pemom ne se anka mo be hyenkom na de o hyenkom no se de o kan kasa hodo jese obi akyera ase ama asafo no anyankoso aye de o kasa hodo enti de me kai wo hoy no so wan tumi ankyera ase na so man ankyera ase a etefo tie ye no o mu nyamfa so bi a wo so kwase akasa okay enti tonso na ye na nanu ma jira ye emi ya be me tonso de na me go tonso different bi wa me ka ko ye mbe so that kasa hodo kasa fofo na yesia omosia o se wo ye bibi na nya no kora na satan ama ho a chede a obetumi aka betumi ka tonso bi a wote ye mbe so la hiyi bakatu ya mahata alima katuru wa mahanda libakatu kama katu ya ndari bakata ali kaba yunduria makatu ya le kaba huanda kokonio media metache media mbergezo ahe gajahud mede gandenon ede kasa satan ama sa ade no ene masua na aka me ho ebia abofo akese na wo fre wo mu obi anto otumi so dem tumi sore na tem he gajahud mede gandenon yetiao yedesu de gomo he zia falahud go won tachi why wonder manchaho kulangala oba ma be kametumi aka me different wo sa from man he gajahud mede gandenon yetiao yedesu de gomo se yetia yedesu Satan sini na no ayaza yesua wo se se wo je na wo nim se wo ya azanti wo pe bibi me Pentecost okay Pentecost mo na tete me ye bo ma suna mpese minya the rare spirit of Holy Spirit okay nti me think kasa nyame ho won so ahoma chi na me ko preaching but no mo ma me ne awurade did because me cantons and at once no so me mpese me de me pe be kan pese ho no onto me because Romans chapter 8 verse 14 say do anyame ho kan wo no won wo ye onyankopon ba okay na nyame ho kan wa anya tons nko no ma wo kan o ma utumi preach me ba so me ni note but asem bia me kan bia mtumi ekoyi quotation ba aya nyame ho na kan e ma utumi kan sansa wo ko hwe bible nim be se me se de se onhwemu kwan so wade de amana so won kan da o metumi aka be se be ye no nipa hu se de wo kan no eye no kore no okay na quotation efiri he na eba quotation efiri he na eba metiru eye won konkon na de ba nti asem bia be kan bia menya ho quotation de amount yanka Acts chapter 2 Abraham konkon no ba ye no ti ensam a wo mo egina ho no mo kan ye okay Acts chapter 2 no verse number 1 o say na Pentecost da no to ye no na wo nyina hia fa ko okay na empofurum ehum bi a etesem frama emu ye den ebofa efiri soro bai na ebe hye fie no na wona watetimu no ma na tachrema apapa emu tachrema ya papa anu na gina ma tons different languages tachrema wine eye one language we tachrema ya papa emu na tachrema wa papa emu a etise oja eyiyi kire won na ebesisi won atifi miako na won kronkron ye won nyina mama na wo furase e kasa foforo se de hohom no
ɛma wɔn kwan sɛ wɔn ka ɛna Yudafo bi a wɔyɛ enipa adefrɛfoɔ a wɔfiri wiase ama nyinaa mu ɛte Jerusalem na ɛni yi baayɛ no enipa pii behyiae na wɔn adwene mu yɛ wɔn kese na ɔkasa ɛwɔ kasa no twahɔsomaye nkakra uridi no wɔse hunkokon ba wobɛka kasa me pɛsɛ wɔyɛ den wɔse na wɔn no ma wɔkwan ma wɔka kasa biara ɔno a pɛsɛ wɔka that is it nti so obi de ne sɛ loso telebum baga sibo kata akuta la kotokoto kitikita kata don na ko popo no ma da for so no tokon taka sa ba han Bible say no when na Bible say na ani ba ye no enipa pii be hia na wona adwen mu eye won sakasaka se obiara te se worka ne kurom kasa enti wo kasa fa do na se wonka me se si ya ma sa kire dem agya ka na wo se o bompa ye ma unwura mu da me bompa wura ho mu but Bible can wo 1 Corinthians chapter 13 okay o se nkom hye begu kasa hodo be jai nanso odo de atu ntwada okay enti nkom hye agu kasa hodo atwa ba me busa wo bompa ye wura hu mu aka kasa foforo de nkasa sesanda ebra na me wo saa ayini mu no se ne fake na me ka se sia na wo so abefanya se sia me nka kasa hodo be na me ka me kan kasa hodo ne bia me bompa ye wo twi kasa mu na borofo abefrem and also can be a different language tons mo to say mo na mama na medwuma na ye confused confused because so je wo kan na so de Osofo bi so ka I say your position Christosum ye hwe Christosum ye na nanom ade o mo de ada first why tons o say Methodist Presby wo mo na di kan ba Ghana ha meboa mo kan say wo mo de asor ba na mo from say brofo ka 7 charismatic phone no and say ye na nanom in the ancient time no wo mo ade Christosum ba ye no yo mo brofo ka sa bi ya missionaries phone okay ebi no Charles was John was Methodist ni kan ton so ni kan wo ba se se so mo kan ni nim de okay basere eye Presby ni kan ton so okay na se wo ina for so bonitio pay me ta kwateta hotie bo wan na tutuo pay anam nyom boys na ebe mo no omo se sa de no na Pentecost for the trendom nti yes ye creativity at trendom okay but on be a mistake se see Roman so at charismatic and so mo cartons so Roman na yan cartons kasa hodo no asua for the kan ye nye no na ye na nanom ededa dai wo ha lebe labalaba lebe kiti ayazan afi tu the person next time o sam e ba so tight no mo je no so atwam Osofo bi a je tight bi a kronfo adentira no ma se wo Bible mu oh minia Bible ye kenkan enya se eye asem ba ko pe na wo Bible mu ana mo na ma common sense Abraham Moshe num kasati ya Bible no all right ye beba tight me kire wade miensa bi okay ye Mozambique rule okay eye Moses ba ya no ahyade anyame ne hye mra wode ma no enti eye Mozambique worship okay and ebenya Judaism worship okay Judafo som Mozambique law and Moses ehya asese ye che Japade ma Jacob maduminu no okay Lewi ni nabusua wo ma anya asase ni bi nti obi aye adwuma eya afidu a munye abupendu na momfa bemre wo okay abupendu no kura 10% no eye title ye mfa ni nyina ma Osofo ye san che mu 10 according to Bible okay law no mo nkan and no mo kan Malachi chapter 3 what I say enti ye Lewi abusua and nyame hye say ye mo tight na Lewi asofodie ni twamu ewo Yesu baaye no na Lewi asofodie twam enti Juda asum nyina Yesu be collapse no Judaism say Judaism o yase but anti Christianity okay enti we are a Christian enti Jesus say if you love me keep my what commandment samo domia muni ma hyede so John chapter 14 verse 15 okay na maybe say jano no bema motu gina fofoforo ne mo betena daada no kura honhom a ewiase ntumenye no
If say we asefo no wo mo etwi pon so no wo mo nim no na mo de mo nim no fi say wote ase no temumu na obetena mo nchen na da no ara mo bohu say metimumu na mo so me wo memu na me so me wo mumu na de owo me no do me no di ma share de so no meja be do no na me so me do no ye be ye ho adi a kire no. Okay. Enti Christianity, Christian worship. Inti Yesu aka asem bi say Matthew said tetefo no ka say do onyonko na tan watanfo tetefo be na kan ye chese Mozambique law no na sa na te obi bo wasoma boni bi obi tan wa tan bi wo yere jeje wa twere aware jaye homa na jaye no nya sa Moses kan ye Yesu so say no sa nya dwamenti no obi jaye na yere ko war foforo wasa ya ware ye. Okay. Nti wasesa asem na no sesa asem no so be hye mudin obehye na den obehye na ma nsuo wa ankoram no sima ansa bia mfirim na mu behye na ma chesa wo de bigu so e ma asem mu ye den ti wo se mate se tetefo no ka se do tan onyonko tan watanfo na me de mesem se mo no matanfo mo nya wona wotan mu ni ye mo nhira na mo nnome mo mompa ye ma wona wo ha mo efiri se onyankopon omani yemu yema ni papa eni ni pabonefo yina no to nsuo mani papa eni ni pabonefo yina what ya say enti kristosom ene tete esom no Moses som no anya baako amemgu se wo onu se de wo ye no wo se nyamedwuma hey akanya minyi me kan film se because wo yama I members and I say timefo na I confused so mu nji nyamedwuma no omo je nyamedwuma Yesu ba ye no obete asore okay enam se yuda fo na nyina ntumunti ofo mo asore obi ka se Yesu anti asore ya no nim Bible anka de ntino oyi 12 apostles oyi won so mko eden so mo hwa asafo no so oyi Luke chapter 10 osa yi asuafo 72 okay osuma won mienu no di o manim ko kuro bi o mo ko omo ba verse 70 omo se awurade yekoya yebo odin pe na homoni nyina abere mo asema ye mo se ahomone me de mi mo Satan no atone jena nankasa so fi so ahwe asese nyinam na mama mo kwan se muntiti awowo ene ayaya ankyere ene otamfo na ho odi nyina so na bibia ntumi nya mo hwe enti Yesu obeti asore ene asuafo no beto aso na Paul kura no nka ho na Yesu nini nya confrontation no Paul be ye adwuma bie bi we fi so Kolonto Pagamo Iconia Macedonia obiebia asafo na masafo no be ye bebre na ne ye kombo mo ye from Kristo asafo okay that is Church of Christ enti wo a wate wa sore no watu Pentecost fire Pentecost revival olumba wobu ye fra wo owaye ye fra wo say owaye just wa waye wo every Kristo ho ate wa sore enti na binum kana wa man church enti sanka be yanke Osofo oduro no nyina anke homa so no omo ntu ne di Church of Christ esa so no nyane de Christ de ya Osofo bi a umfoni no oyino mfoni da osan bodo bia na esa so no wona oyere de ya mo ya mo na da no no mo na da no na umfoni na da so ananka wa mfoni na nda so esa se Jesus nya twere guso Jesus na preach aso na nya wo de ya ma bie mi company amount na me ba na wa sesa me papers adu udi ade ashawa that when they say na kopon odian afa no so e na bie ko asole no ofa hwan so wo fa aye Osofo no odan no so e na di bie asole no enu nti so wo ye samboda or the Jesus 200 ma ni panda ban Jesus na picture asole mo ana say Jesus de ya oh ya caretaker me I will be friend who say I'm the founder of this ministry. That is wrong. You can't be a founder. The founder of Christianity is Jesus Christ. Okay, when I founder. And the leader of Christianity is Jesus Christ. Okay. We are workers. Mano. Yeah, you might have. Say me na me hwe so mano. Me ba pedwuma me na me hwe so mano. Yeah. Obi ba say me na ba hwe me. Yeah. Ansa na mabom papa amane. Enti wodina ho mano say ne papa no. Enti wodi ni picture to o che say aha. What the picture to wa just waje enonyam na fa. Wodwuma wo ye say o picture da so ana. Madwuma ba na me. Herbal say dwuma o picture nda sambo. Me fa be sambo me yes sambo. But we din da ho. Ya chiro Dr. Bray. Dr. Bray wa wo ti ya. Jade no am fa Jesus Bray am fa nto. Na say Jesus anyuma. Ene Jesus edi. By we are talking about church.
na de wo ye na de enka na me adwuma ho eno nya nyame adwuma ye du ton aye du ton ba we na de adom no ma na Ewurade na de adom no ma but we are talking about the company of Jesus Christ. Okay. The establishment of company of Jesus Christ. Jesus Christ as so by nyina no. Mo ya ma ne bra ye kwa. Okay. Na dwuma be be Christianity. That is Church of Christ. Wa meje tight. Ono Yesu kura tea Pharisee for what tight ho. Ewo Matthew chapter 23 verse 23. Was mo Pharisee for nya twonfo. Munue Pharisee for nya twonfo. Mo ya nya twonfo. Munue obi ka se dua wa bo dua. Due in terms of for 90% back up on some jam. Uni mo mo back up on some jam. Minim but said the walk no. Was say wo ma ba na edi be hu se we mfiri nyame. Was say mo Pharisee for ne atwerefo nya atwonfo munue. Se moje emen nunum ene ntete so ntutu so dudu. No nyankopon ahyede ne momu aye mobrohunu ene adoye no de mu agyae. Eno na nkesesa mo ye kane ansa. Ma hwehwe de etoso mienu no. Okay. Oh, it will can't say do you know about Mudia? Set tight na mojino, na bomudia. But sometimes in so Bible mu say ntutu so dudu. Yeah, the man now we for me ye lewini. And nothing as so about time ye duma. Na me kwa sorry a me so me collection. And the aboa manyam ye duma koso. Wuni me kwa sorry a apart from collection, se sika o me ho a me so for bi frem kunafo. Secret upon no. Bia kunafo be for. 1 million me ya ma wona me come baby. Okay. Nti se mo tight bi tu ya no na maye no na me se so be se esu tight ho asema na mo wo se tight se nya asofo na edi oto eyinkunafo enyankafo ene wo awudi ye no wo yi ye no ene se wo de to party na no omudi. Okay. Enya asofo de ya na mo so wudi ya hwe no wani enya asofo ma me nka bibi wo Luke chapter 16 verse 16 na me yura mfi emra ene adifo no ebepem Yohane so nefiri eno so no waka onyankopon ahenni ho asempa ba biara na obiara na manibere so akom. Okay. Emra Moses emra eni adifo no ebepem Yohane bre so na efiri Yohane so kono enye mra na enye adifo sambiem ne mo waka ahenni ho asempa. Okay. Asema Yesu kan o Luke ano Luke onka Yesu asuafo ho was American doctor. All right. Ya kan look at the entire nasama obeka no eye janu ne se onka Yesu asuafo ho na no ogensi Yesu because yare bia na Yesu asa nti na ma onta nya adwuma onya ya afo nso yade enti Yesu wu yom so wasore no na one na danfo bi omo dan no omo journalist no omo ninam no omo tietie to tie fi mati ho otia falu afri metronomy ho no aba Thomas ho nti amasem bia Luke kan bia no ano odin o kan pefe ma asem no yede enso Matthew twira no atwira no simple nti asem bo be so Matthew akan wo ha ba obeba ha no na different eno na Abraham Oshie no me convince wo no eye commentary say see how to say kan ho asem a you can say much about me than this guy. Okay. Because you know me before this guy. Of course. Meboa. Nti Luke chapter 1 was esan say enipa pi afato wo ho so se wo betro ensama aba wo yemu atoto asonti se de wona wo firi mfiti ase e de wonani huniye na wo som asam ne de ma ye nti Teofilo pa ofre na danfo no Teofilo pa just Teofilo madamfo papa Teofilo pa eye me se eye se menso me hwehwe ni nyina mu pepepe efiri fiti ase no na me twero no me akọ me bre wo na wawunu se ensama wa twero wo no ho no eye no kore enti look let our talk come and that say ensama mu kan fa papa no se wawu asore no se ni na eye no kore enti me mbu se that the opache say oyi Osofo ne se se wo ye adwuma wo ye adwuma because na Bible so say o se enhwe ntuamu mienu yamfa ye ni ba ko enhwe ntuamu mienu Bible no kan wa eni Bible musa ye mpenfo na bu be se yamfa ye ni ba ko enhwe to Asofo dwuma enye company. Okay. Enter da bia meka se wana biebie asore se o ta benu ma o mo biebie sore na ye kese na o mo asan biebie bank ade biebie university na mobrofo ntumi nko bi no. It's not a church, it's a company, it's a business. So
wa nso se Osofo ye adwuma na Osofo ye adwuma na waje nkofo collection na the abie school na wo member wote aso no mo to collection ni bi school fees ni board into no ko government university a na chese wa anya fair na nti se wan school fees e be de no no so didi se Nyankopon kan do kan san kan didi san kan na onidi obi o wa mu wa kan so de o kan san kan no nti Osofo die ni kura odidi men ka so Osofo ye ntua ne ka o ya to collection ntua Osofo ka wan ka kira so Osofo ye ntua ka se ntua ne ka oh really yeah nti na me adwuma no okay oya Osofo a wo ye nyame adwuma nti do kan sempa no ena na twie no opo da wie no ye nkyekere na no okay nti ase ye tua ne ka me mo anse so fa na adwen ni opo bo adigiska okay so beto car ese aso ne decide say ye Osofo kura ese ye nya car man no because obre ne ye na ba kokura nipa ba ko tumi the car na de abeche Osofo no eno na ye kwan pa na so obefa apple se de omoku Yesu moja ho a da no me ko kan ayiwe o de summons abre me memo mo de summons na to ayi so wa be sam adumche oh sir abesam ne lawyer efita crowd no de bre mo Cape Coast mo office met mo office anom de buy si ade ni ba ko kan wo show ni card o say adumche say Yesu moja na maka ho asem say fum nsu wo mti o de me kokot na say papa pe ni mo say na wo ja nya medwuma abetwe court manso okay ye benya da agenso aka nkoma mba wa so be sra wo de ye di ye boni bia ya ye bia meka ho na ba de ye nyina kogu woni na di boni mene na di boni boni bi se sa eduru court ameka se ana that mission di boni bia na so ka to so keke se ka to so keke ya ka sem to obi so because when di boni pa Kristo ni ntumi ka sem to obi so ata wo kan hura no me ka hura hwan na ono wanyi che me papa no me da hura no adum che nyem ti pen no te sade minua ayakirike edidi na tem no mentumi ni na tem da but ade na wo ye no enem se enye nyame fie ye nton ade enti se wakono asobolo na bia wo de entertain members ne se osobolo eya na sa ya ade enti manu asobolo obi anko yi bi no 5 series on fanto wa efe na enfanto ho se Yesu moja se si ekokota first thing ese judge boa me na ba bi onya Yesu moja no ye nyina ekono ye kohwe se eta ho a eno ne be won se Yesu moja se enta ho de ene gidi se me se soboro ene funu nsuo no gidi se ye no kore me pacho abompaye ama obi aka se mensa me dia to so ni Nyankopon sada ma bompaye ama obi aka se mensa me dia to so ni Urade nsa ense nyame honhom ewo me so a me bompaye nyame honhom na ewo me so no ene intercede for the behalf of the person enti o da na won sa Nyankopon nsa mensa no nya mensa no entumi na ne nyame nsa bet nyame honhom ene be kasa afa memu adriver nipa no wo hire nsohwa mo bi aka se ndane nsu wade shimo ebra na me first prophet de na me hira so pa ya di foda wata ina esi ade ya wrong de ntina se me hira Yesu nsuo so wa bra Yesu din no ho Yesu din na ya boss yi awon wadin na ya boss yi ya be se yo bossa nyuma nyinara se wo bonu gidi so a esa chani be di wachi Empress Yesu din na ne ya bosi edi we wo ba wo say Yesu so esi ame ma nsuo se nom na wo yare ye beko me hira so de amawa wo be kodi mi wan dance a kiro bi o ka so Obotan wo nsuo bu ho powerful me no mbi no inse se odi anu onyam ba ma nyame no odi anu onyam na ma hwan nipa no odi ama nsuo no meni nsuo no na odi anu onyam na ade ya meka Empress atmase enti me boy Yesu din na hoto wa ukonya ba bia dia dance so pompa yo boy Yesu din pe na hoto me okay tie asotwe nyame so obetwe asofo o se na afei Malachi chapter 2 na afei de wo hye wona mu asofo se mantie se na manfa anhye makoma mu se mudi anuonya ba mamedin a asafo Urade na ose ene mema no me abamumu na madome mu hira no na anokware madom dada efrise wanye nipa a wode nyame asem esie wona komam wode mensam esie wona komam hwe metwem ose metwemo asefo anim metwem asefo anim na mabose bie mapetim anim unim se bie toileta yakwana na patututu
nyame so de be pete asofo nanim be go manim ase because omo je no nyam fa omo nye no nyam ono okay tu yo osofo na ta oh meboa wo ba me wo yesu mo je bi wo ho anapa metena se first na sa na eyo na me dia yesu suma adwuma metena konwa ka sia ne na ye so bebre kam bo me mranem Obotan ye yedie nie Obotan ye sika nie Obotan ye ba ifo be dwanem anapa metena konwa ka sia ne na ye so na ma hwe nipa hyebrem wo tena ye hyebre sohwefo na me di suo bi aba ye friend suhum sikan wo bia so wonya sika da me di suo no ma na me bi ko dware 3 months wonya sika what is a me preach here do me TV no na ye die nsu ni yesu moja nsu suhum sikan asabu bi a friend na buruka aso yo oba ma na oba obesu de oba no da sa spirit ne friend sukubus ana ne ba ma de friend incubus utu sa ma fo ni amprete fatete first ya first ja ye nyezo we ya na we ba we ti wo mi aho ankasa unya domo so no go challenge top FM the challenge ye ya san ko hot FM ye crash ye ho enti we ya na we so betwa we enti me ba no se me sramo asofo no ebe kasa ya me ma no mo me konzama me nu ya ntem ya masofo enti la no mo de ma na wo twa ni na dileti jemia me pani na kasa me na banie enti e frame commander wa me ma no ma be kasa fiti anwumre ya se omo ye mpa ebo wo ba bi me so wachina mpa ebo me freeze ma beduru ye no ba bi omo kan se hia wo no ye nya hia ho okay ye be hia wa atiko junction aso mo de nagu na se wo mo de no oya bi asofo bi aton bi a me wanzama no mbaji firi me ho what na naboa me me na ye frame na naboa me okay ba me banka mu se sa on beton ji sika kase enyankopon ba mtumi se si a me mfa nye na adwuma enti o mo frame spiritual commander 1 okay enti obi ka so ton oya roboa bra me ho beje original one no enkoje de adi nsuo bi afrofrem me wo follow me boy me wo patakar oil me wo dangerous power and am wo judgmental when ya court asem ye ni ma wa bra beje judgmental oil ni bi we adwuma gam say koko adwuma nye ya beje apataka woni be ma biti wo pesika firi wo se de oni kum chacha na mu na pesika firi no ho a mema follow me boy na me ajiku na de ajiku no na za say no asan koye one of them then no kunya gakra ebu ekoye pa ebu go to the obebregu or dress pa go to the obebregu me kwa me hu na mabisa de obesha be da de amana mesuma she bin maja fosu sha I want to be na e ma wo hu se bia still sa fake Christosum de azan wo mu too much esese ye yifrim anu nti na me forso me papa no masofo me forso wom se nyoma bi wo ho a ma anu tons ye training kofo tons obi sakra kwa asori ye sheda e wota ma edu omu hia me ye bre so no because omo bompa ye Holy Ghost prayers every Friday man ka say can Jesus to obi oba can Jesus o say am ma bebre pretenders pa but so say mama no da form team won kon fa ni pan to form honhom kronkron on fa ni pan hwe ho adentia honhom ye kronkron on fa ni pan hwe form oba mu wa kasa fa mu to wo wu se wo kasa but kasa na kasa no nim ba bi afiri ba and your friend hon kronkron okay enti me ya na me nya bi me so a omo ma me nkwa awurade adedi me kwa ma chi preaching me nya bi ti da ko be me am ofia me se ade ma me sua ansa me nya de kenye ti me sua ya anti afi omo ba soro omo ye worship na me sorry omo ye worship ho edi na me le amanu aba makayandaria le mama sabaya kali ya mama omayandezi bano omayandezi ban oyene yazi ina ozabe de ton sotoy mi ye na me kirase okay ti mi ye na me ka Jesus na me tenase ti upon the others no from say and na urade din sa kame say ura me miam ho anka urade avane sa kame ye me miam ho me odin sa kame avitons and go me say to me say me omo say me shan kom nkom shan e real na say fake e real e fake ko say e na shan kom
mema me asafo urade na meka say da biara me pese mema mu manu onyam enu nti ena mese na ba se mbe yi manu onyam adi a kire mo bebre so omo hwehwe me so omo home bebre so omo frɛ me so omo ntemene enne me ba se me di adom ni nhira chenso e de bram no matem amen enko me se mitumi se enko rough Nani na ya za me na me se na nje na ma hu se bia enko bia me na me se me nkom nje na ma hu se straight ye koso na ukọ aso dem ase na wo se ukoye bi koso no nem na e fake then e fake se na wo ka se wo ukoye bi aso dem we upeja won sa ho konkran bebra wo mu enem ni ukọ aso dem e de se bebre ye fake eno mpe so mu jai mu nya sa ba na nya osoro kasa a Yesu kura ta kan ayara me kasa se hon konkon be kan kasa hodo a se oka kasa obi betumi a kira ase according to 1 Corinthians chapter 14 o se eno kura no se nkirase ni ho a menka jai na se wotimi de nchase no so ma wo bedum obi enti ye wo bu ho a wo be kan tonso no ba wo nkirase obi foforo be sori a kira ase tetene Pentecost no mo de maba na mafo no ko training pa mu enti wo hye nkomo abo so obi wo de an bia na wo kan arabic kasa la hakabaka tu yandaraba alu makabuduka lustu yanda mahu kalul labi ania lahu makatos liya makata le kabu kati liya mahata na watanase na obi asore me yasafo urade a me ne obi nchemanu anyam ene mesane se me betumo fonma kasa tene ma hye woden se shira na mba be shira mo masom dwen ka mo na se de we kan ye no we abede abetira se asana nkonkon ye ne de na ye training training de man kofo se be ya ehoho ba so mo bo se nkonkon e wa asafo no nti be ya da ship no na hu se secret ni na se training nti entro aye nanan de adada ye for Pentecost ni CAC sa tonso kan no okay ene tight no mo je no presby so mo nye tight ene me shine ni aso no ba nye ne so mo nye tight Church of Christ Yesu aso na ene mahu na me kobi no o mo nye tight okay me ko Church of Christ na mo say sa nya me so papa wo say aso ya me wo mu no your congregation be 400 and 600 o na wo kwa asole na wo bu okuro enu ntina wo kamfo sa asole no me say am your Church of Christ na me kan kire o se me ne se wo kwa asole wo ntina wo pese wo chese ho ye good nti ko fo Church of Christ na ni asole Yesu be print ade ntina aye asole Yesu be print sisi me say Yesu na asole na be start ye no eno ne friend Church of Christ so mo de mo ye konkon anya so mo ye konkon no one is perfect asole bi obenya de boyefo obenya papa wo be no na di Yesu anamo na echi say Yesu asori obete ya Peter no Paul no ye adwuma wo mu na no ye first name say pastor Siema bi na o kasa bebre no name say ya ne dia sa wo no kura preachers bebre di na ni matwam no no kura oba ye kura no so me yes one boy o preaching na name say ya ne dia so nya ne dia ono kura ta kura the branch the Church of Christ e de no ho say o branch na wo da no a oni mpanifo na fa adwen sika bi anko yeni national yeni executive national bia sika na mo de boa mobrofo Church of Christ na mko ehun say yetum de botoba yeni ba ko yare da hospital ye bese ye gigi scan to boa ne ye de kotua aduro no mo say 10 million ba sam we scam ye show ro let's asofo bebe ye bi aso bebe ye bi no omonya je so mo me say and sorry me to say Pentecost na de ma obi ko bisa bosia so 10 million ana presby ana Methodist so up 10 million na ne ho kire no on be ka say ko elder ho elder be ka say president elder ba president was area pastor beba on be to so sa ma wo bia obi bia kwa a mama na wanka so twa na ma wo sa wa mama me won kofo me wo mo record this wo ha wo mo ko nso ni bia wo mo mwa nkofo but na say ya nyame che ba ya Pentecost and esi o ma cha se e de bo nkofo wo university okay Pentecost University na papa ba akwa friend to binko on the onse oyobi a adoye de oye pa okay enti ogofo call the branch wo mo ho kire wo no aboa wo be se wo mo local branches bi na wakọ elder bi ho se me ton ade na msika sema ba se enti me 10 million na se be buru 2 years unya
me nam ka kira na so mfo bi nko ho no mo ka so munya bi da me asore no mo me kana bonte ti me se anu ne ya team wo mu a wo tam na ebia mo anya yi a so ta se won timi ba bonte me se enya no kore ya moa sanansei ene nyame che apostle nyame che baaye ene omo boa nkofo de a menim ena me se me oh me kwa se bia no mbokofo be bi o ma ba mo timi ba bonte me ka sorry adayi na me se da no ma me ba ko also otedam yetu no okay na wa anwon so or Pentecost deaconesses ono an the frame say nyame owo suri ni se me boa yakopon na ntwema so okay o se Daniel tim kra yetu no a wa pension wa deaconesses akọ pension nti sa ma me yanko mu si dan single room what akotu mu nu obodo akoso anantia to obi na be fa me se me mehwe ma me na setenam na me ye moa no ena wo mo boa no me go so boa nkofo na me na me nka no out and the real Obotan foundation na me boa ni frafo Friday Sunday ya bebe me chento mama nkunafo ewo winiba okay nkunafo ani frafo abubuafo but me yes ha de me pese me de to abonte on fan to abonte ti same thing no mo so ya o mo pese o mo de be to abonte am obi na me say me ma ko bi da ebisa moada me ka se ma chere wa se me bibia na mo de be ma wo abra o mo mbusa anasa abra o mo obi a me ma me yar me hia moa woni bi entem je Pentecost I don't want to talk about them too much. Yes, I say me the many years so. And sorry na ba no they don't help the congregation. Okay. Obi to an ka ate asori we agene tight. Sen ntutu. Wa ma sorry no the fear ya hwehwe no. Enso sikani a ma sorry 2 days a ebetu kala ko the place. Oh brother John, you who are sorry ache. Bo yen no to an ka ande wa ma sorry en fa obi a. Osofo they should position themselves. Okay. Omo ma Kristosom no engina said the Christo kira ya no. Unim the biography of Christianity. Biography of Christianity. Okay. Sir Yesu wu ya no. Hon konkon ba Peter so no. Ade a omo de ma Kristosom gina na se. Omo na so ma wo ma wo omo dan ensase etontone. Okay. Na omo de ba ya no. Acts chapter 4 verse number 32 going no. Okay. Bible say what chema hia for say de hia obi afa no obiara ni asafo no mu bibi hia na da nti ubenya se yete asafo no ko hia ni yemu ohia ni we yemu Bible say no bi bia ye kwasafo de na me Obotan meti he na me woka ba mienu na papa yi presade na da ono basket kuro ni bia na eyenyamsom papa no da benti wo ka azujo ni Osofo ben ma momu bi Osofo mu du na me woka azujo me kwa na say na manfo abechem ka me sakra and bibia funu me sa how many cars na wo sisi amega ese am kuta cars 2 me am there 2 na ebro so na doso oh 2 na ebro me ko onza me ko takwa me ko we ko kanya mesem nti me de we kwa na mba me de shop ye cars dada nya foforo okay to mo service a nam de we so akọ onza si a na ekura me se obi ama mpaja lobi a me siesie me ba be se si la pass na mfa drop me ba e nti cars o mo de chem na dada but me pe me ni je ho me siesie a be ye foforo na wisu kakanga ba ba tun so betima ma Osofo ba ko oh me boys obi atumi boys abnormal na omutumi yisu ka bia omo pe bia ba ko a hwe wini ba me heba office ye bia fellowship ho me ba ko asi ho a wo mo kire ne ka na dekin ne elders na wa so mu no omo ko ba bia omo atum be fa eno so ne ka afoforo kra esem de bola so me ka nya me ka me ka nya me ka wo ya me nua wo ya makwala wo ya me dan utumi tumi ka okay da me de o ka no kwa yi o ha ba me ni problem enya me dia otopetro gum na fako e ba na ase ya sika e benya na ye de be ni yi simple nti pese o cheme se Asofo na Ewurade ehira omo na monye bi na nya cars be 2030 sisi omo dem na omo Asofo nketu anam form it's not fair bia endum pepese Ewurade pese nipa no so o hira sa nipa na o fama na nyede enum pepese nyame pese hira Ewurade se obi ane ne mere nyame o fa obi so wa hira obi wo ye pesem kumnya wo ye selfish Bible say na asafo awo Antiochia asafo na wo hia aye no wona koma Acts chapter 2 verse 43 was wona koma ene wona adwen eye baako na wo biara ankase na de awo no eye ono ane dia na ni nyina ye kwasafo de enti wo kala empress ye nya wo dia eye ye nyina ye dia
Sir. So if you remember, we are Osofo, we are deaconess, so what they be our one a year. They see I because of what Talia she MFA. Even am the co program will be by you say, Miss the Ashas and craft for the Gushon account, mammy. Sunday is kind. And now you hand a class say, so Bibi say what they are, and Miss Eddie Obijo what they are, and Miss Eddie Who say the panel respect to so with car and go back Joe Atari. Oh, who say, oh, boo, say Atari and who will be brave. Into forward the man on Shebby. Into when you're Bisano and go born the Puma who match and say, into the old you will be banned soon, young who saw the Nebuchadnezzar. This is not Christianity. People saw a chairman say, I saw for a musho, no more social media, male cast, move, fear, move, wait. Women are soft woe. No one else walk of a women, the abem. Ah! Nothing Adam said, dear Adam was a prophet, pastors, evangelists, and Adam also. Let me say they are business pastors. So for Papa be and brag you. What's a me boss of obedience or your software power in Kaha? What you do, one member serious, a friend prophet, I know. One thing in Kawa TV so FM so that. Down the pen, I'm telling you, Kawa, okay, FM say UTV. So, or this is 4 billion, about so more fan come in Yanka for. But on one of us, Clamante. This is who you can call a pastor. Just because on social media. On Hano, just say one brag it, or may you to know, me na shall come, me na me ye way on yes, sir. Into but